Ibhuluke konendlela elikokwe senzokokwe mina manje. Ngoba uhlulekile ukwenza kobudoda ngiyathatha over. Ngoba ngumsizi wakho. Angikwazi ukubuka la ekhaya ukufiwa indlala. Ngoba ngizosiza ngizolekelela. Kodwa ngizolekelela ngokulida manje wena uzolandela mina kumfazi. Hayi ukuthi ngiyafuna uyikhipha imali yami, angifuni ukuyikhipha. Kodwa ngifuna ukumenza ukuthi akhiphe yakhe ngoba esabe yami. Shaya imali phezulu. Ibuyile iqondo namhlanje. Namhlanje ngithi kuzokwenzeka uthobile khuma kaMseleku. Ngeke kwenzeke umusa Mseleku kaMseleku. Uma Khumalo akangenze ngathi ngiyindoda engenamandla, imina wenza angiyenzi kanye naye, yenziwa yimina. Akanga contest my space. I felt ukuthi that is disrespect. Ngidlulisela umyalezo kubona bonke. La ekhaya kune tendency yokuthi abantu bacabanga ukuthi yonke into ingabo nezinto ezabo, engathi mina angisho lutho. Ave sivuka nje ngo5 ekseni uthi ujahile eThekwini ngoba nakuthanda. Ufuna na ukuveza ukuthi haya kuyena umusa kaHlahle mina. La ukufa ngimshiye eMpumalanga akekho, ngimshiyile noma mkhulu bashebo kabili. Ngilami. Ngavuka ekseni. Ebusuku mehambe yolala makhulu laleqala. Useyolala. Uthi kumina ngisahlele sofeni. Ake ngiqala uthi uWarren wayingalanga iflight yami kufaka usuku 5 endlini ngoba eMpumalanga nase OR kukude. Wayingalele ngithamzile. Uthi okay sikakwenza ngeke lokuthongo ngoba akukho ke it's fine. Hamba kahle emashobane uyosebenzela. Sizosala thina silele. It was a joke to him. Bekujoke. Uyayizwa na ukuthi bezidlalele mntamselele. Kodwa mina ngiyibambile lento yokuthi vuka uyosebenzela. Sizosala silele. Yini into eyenze ngiqhubeke ngivuke ngizosebenza asalelele ukuthi ngakha igama lami it's not about him. Noma singathanda ukuthi sihlezi sisephikweni lomuntu esiphila naye. Sizofika isikhathi la iphiko lizosuswa khona. Kungabe ukufa noma kubi noma yini enze emhlabeni. Noma kungahlukani umuntu athi wena ngisho mina masehlukene. Mina ngisho ngelanga ungafuni ukuya ngala. Ufuna ukuya ngala. Kodwa ngoba uyena owenza unyakazi uye ngala. Uyabona kusafiwa ngake manje angisadivosana angisahlukanana kodwa nje sewuphila impilo yakhe eyakho usayiphila. Usinqondo buyihambe ngesinye isikhathi siningi nenkinga phela sibhekana nazo. Inqondo ivakashe uyobuya ngenye ilanga. Ake mhlawumbe ingqondo usho endodeni ukuthi ingqondo ibuyile. Mama uzolutshela ukuthi ngiyohlezi phela ibuyile ingqondo namhlanje. Namhlanje ngithi kuzokwenzeka uthobile khuma kaMseleku. Ngeke kwenzeke umusa Mseleku kaMseleku because imina manje ngithi engikhuluma iphupho lami. Wena okwakho uzolisupport iphupho lami. Ngiyenzela ukuthi singabuki kakhulu iabuse umuntu wesilisa. Kanti nathi vele asinako kokulo. Waphela abuse akho ukushawa phela nokuthi ungondliwa nje ekhaya hayibo. Abuse. Angithi kodwa into engifuna ukuyikhuthaza kona ukuthi hambe uyomtshela ukuthi uthe uma Khumalo akabona vele leyo nto kade yaqedwa kufanele akona. Iyakuthi mawungangoni izoshaya iphakethe nami. Wena ozokwehlela ubudoda bakho. Uba indoda engakaboni soyitshelile ukuthi biyehlaka lobudoda ngiyaliqoka ibhuluke manje. Ibhuluke konendlela elikokwe senzokokwe mina manje. Ngoba uhlulekile ukwenza kobudoda ngiyathatha over. Ngoba ngumsizi wakho. Angikwazi ukubuka la ekhaya ukufiwa indlala. Ngoba ngizosiza ngizolekelela. Kodwa ngizolekelela ngokulida manje wena uzolandela mina kumfazi. Umvusa amaqandeni ke manje uvusa yena ngiyaphansi hayi ukuthi ngiyafuna uyikhipha imali yami angifuni ukuyikhipha kodwa ngifuna ukumenza ukuthi akhiphe yakhe ngoba esabe yami. Shaya imali phezulu. Uzokwenza yimina lokho not indoda yami. uMakhumalo Mseleku ke lowo unkosikazi wesithathu kaTata uMusa Mseleku ethetha ke ku-conference awaye kuyo as women conference wethu into eduku phakathi wayi-guest speaker apho ethetha ke ngezinto zamanina ezichaphazela amanina nezinto zohlukunyezwa encourage abantu abangomama uba masifunde okanye sizame ukuzimela so that singabi ngamaxhoba ohlukunyezwa ngamadoda ngoba ixesha elininzi uyangena
emtshatweni unamaphupho akho naye umuntu unamaphupho akhe, but woba semtshatweni ngoku uphele uphila iphupho lalo muntu utshate naye ulibale ngawakho amaphupha. So ke uyachaza ke uMakhumalo uba liyafika ixesha loba lisuswe iphiko lomntu eli ubuphilisana naye. Umzekelo kungenzeka uba umntu asweleke, kungenzeka uba nidivorce okanye wena ufune ngokuzenzela into yakho, uyabona, but ngenxa yoba ke ngoku awunawo amandla okwenza loo nto leyo awukwazi ke ngokuba uqhubekeke. Sayazi ke bethunani uba uMakhumalo usele enemali ngoku, unamashishini akhe, zininzi izinto azenzayo. Uba niyakhumbula nangomembeso wakhe utata uMosamseleku waphakama wathetha wachaza uba hey uMakhumalo ungumntu wesimame ocebileyo, le suti naye enxibileyo ithengwe nguMakhumalo, bangacingi bafana nje babebona kunje nguye, naye ukhe akhongozele kuMakhumalo. Wade wachaza ke noMakhumalo naye kuthando nesithembu xa kwakwenzeka umembeso wakhe, chaza uba utata uMosamseleku ukhe akhale ke kuye, phofu wayithetha yena esithi yho utata uMosamseleku uyawathanda amakhosikazi akhe, ngoba ukhe akhale kuye uba hey Makhumalo khandibhalanse apha abafazi bam. So whatever mhlawumbi kukho loo nto leyo mhlawumbi eshotayo ke okanye afuna uyilungisa for amakhosikazi akhe, bekwazi ukhe acele ke kuMakhumalo uba amncede. Nangoku ke ngoku siyayazi utata uMosamseleku bevezile apha ku-season 8 uba uthengele amakhosikazi akhe izindlu, uMangwabe kunye noMayeni edolophini. Anti kaloku uba nezindlu eMzumbe qha nguMacele onendlu eSipha qha. So wachaza ke uba noMakhumalo naye unayo indlu, but indlu kaMakhumalo yona ithengwe ngeshishini likaMakhumalo. Uthi ishishini likaMakhumalo lenza kakuhle kakhulu, so wathi kuMakhumalo makathenga abe nento ayithenga yaza ayikhomba athi at least wayithenga ngeshishini lakhe. Wabechaza kuMakhumalo uba ubhizi nange-renovations. So sabe siqonda hayi ke, so this means uMakhumalo uzithengele indlu, ngoba ke uyatsho uthenge ngeshishini likaMakhumalo but then ke ishishini likaMakhumalo so nguMakhumalo uzithengele indlu. Kodwa ke batshatile bethunani the same way utata uMosamseleku naye ngemali yakhe bebathengela imoto, bakhele nemizi, ebatyisa, ebasapota. Kodwa ke bethunani kuthiwa wonke umntu uyasebenza phaa. Siyayazi amakhosikazi phaa ayasebenza, oMangwabe zinesi, ooMayeni baphangela koomasipala, ooMacele nabo banee-TV shows, noMakhumalo ngulo simbonayo uba ubhizi. So babe nawo ke namashishini before, benayo nelantuka I think it was a lodge apho bebesebenza khona nabanye apho bengena full-time jobs or 9 to 5. Nanto yenzekayo ke ngoku utata uMosamseleku kodwa ikhona indawo engathi inoba insecure. Ndikhumbula ke ngoku ethi ucela uMakhumalo amnike laa Mercedes Benz yakhe le yayithengwa utata uMosamseleku inikwe ulwandle, ngoba lokhu uMakhumalo oko manethenga imoto tshintsha imoto, so inoba uyayazi uba akayidingi. Wathi uMakhumalo hayi akanangxaki angayithatha. Watata uMosamseleku hayi ndiza kubhatala kodwa andifuni hand out. Wathi uMakhumalo hayibo akho ngxaki anangxaki. Wasike waqhubeka utata uMosamseleku wathi uMakhumalo afuneka amthathe ngokungathi yena like aka-afodi warawara laa nto beniva ke ethetha apha ekuqaleni kwevidiyo. So I feel like unayo indawo mhlawumbi ayivayo le Makhumalo engathi nokunemali ngoku sayifuna laa nto yakhe uba engutata eyiprovider. But ke Makhumalo kule nkulumo yakhe ayithetha apha uye waqhubekeka ke bethunani esithi akho nto irongo for umntu olibhinqa uba abheke esikolweni, aphangele, atshate nomntu onemali. Wathi note uba ndithe abheke esikolweni, aphangele, atshate nomntu onemali. Ungaleqi uhambe uyotshata nomntu onemali ube wena ungakhange uzibeke kwiposition erayithi yoba nawe ungayinto ebomini. Anyways guys, khanikhe nditsho ke nake uba nicinga ntoni ngale ngcebiso kaMakhumalo bethunani kumanina esithi mawaphakame nawo asebenze, so that xa indoda nayo even ingamenzeli izinto akwazi ukuthi ndizawuphakama ndibe indoda ke mna ke uba wena uyoyiswa. Akwazi uba ukusithembu umntu ukuthi uza nomnye wife number 5 apha kule ndawo ndihlala kuyo ndingamfuni mna okanye ndingakafuni uhlala naye, ndihamba ke ndiyozithengela indlu edolophini. Uyayiva? Anyways, enkosi kakhulu thina bukele le video. Khanikhe nitsho nani nicinga ntoni ngayo. uMamgobhozi uyandibona kwivideo elandelayo. Bye.